to kebo aja. Sit sit. Tahun tambah tahun jen gaul semana. Nak kanak muda semakin banyak gaya na. Mulai dari gaya joget ben angkuina. Yang kui sana jen tak cocok ben betena. Orang semakin seneng age jogetan. Fajar Sahid para ben pun tak todus pamir beten. Du setel musik ke musik dijian. Mata du medem cetak sambigu ongguan. Joget banyak macam-macam, joget berdua, jari berisades. Joget du selebut, joget tore cek sampai tale berbetes. Joget pak, welcome. ada. Gaya seosom semakin tepat ngetren. Kalam pina ketok ocalan ceng-ceng. Sambil ajoget ajak loncat ateng lenteng. Dari gaya toju mancing sampai reng mireng. Joget banyak macam-macam, joget berdua, jari berisades. Joget du selebur, joget tore cek sampai tale berbetes. Hey! Kina bapak TikTok ongke joget dan apa? Ita. Welcome to Kebo. Aja. Fajar Sahid. Ita keromem cengangan para laki le. Awe. Beri bule katemun kala bendu kaca. Juk tojuk nang tenang adek na romana. Bedena agoyang age liur le era. Ting semai ternyata TikTok lakona. Selebur ka TikTok beni coma dengude. Tekut tepi pipi bamba pada bede. Tanang yang kae sabe neng edede. Bedena jen onjenan ngaring rokue. Joget banyak macam-macam, joget berdua, jari berisades. Joget du selebur, joget torece sampai tale berbetes. Ho, hoi wo, Yo bro, awe, awe, orang ada. Tony Lemut. Gaya seosom semakin tepat ngetren. Kalam pina kena ocalan ceng-ceng. Sambil ajoget ajak loncat ateng lenteng. Dari gaya toju mancing sampai reng mireng. Joget banyak macam-macam, joget berdua, jari berisades. Joget berselebur, joget torece sampai tale berbetes. Hiwo. Oke, terima kasih kali ini kembali ke Bung MC.